ogu gubire gutebekanisiibwe minisita w'ihanga ori kujunaanizibwa eshonga z'eminyeeto ahamwe n'abaana barambarugahara kandi babire bagendereire okureba ngu babasa kugamba ahibura ry'emirimo omu minyeeto ahamwe n'okureba ngu batwara omu maisho entunguuka ey'ebyanga ebari kuzaarwamu. Orukiisa President, gavumenti ekombeka obutale mu municipality zoona eza Uganda baitu Masindi esigaliire akatale kali kakusobola kukozesa abantu eitaka likusobola kukozesa abakazi 200 bamaama baitu akatale kaitu kakafa ka Masindi. Okurugirira ahari Baram Masindi ahamwe n'embuga ezinarishendembo zigizire ekizibu ekyokweyongera kwibura ry'emirimo na munongo mu binyeeto ekiri kureeta ebihagaro okweyongera bwashesha bwira. Ebanda eno gy'okurora Masindi bakagikora baitu banateeke mu mataala. President okimanyire nti kyati na Kiryandongo balina amataala gakwaka ebanda yaabwe yoona n'obutawuni obwo obutaito baitu eno municipality na state lodge yawo okurabawo mwiri masaayo so bakuwandi bakutugana okutuga amataala tigali mu tawuni ya Masindi. Ari kugambaho na n'eminyeeto ahari Bunyoro Youth Empowerment Symposium omuri Masindi izoobe lyanyomwabazyo, President Museveni agizire ngu okushaba enkuuto amashanyarazi amarwariro nikibaasa obutamaraho obworo obw'abantu bino mu maka gaabo. Enkurakurana erimu enguudo, amashanyarazi, amarwariro, amashomero, amaizi, byona ebyo biri mu enkurakurana. President Museveni agarukire yahiga eminyeeto okureba ngu bafayo ahakurwanisa obworo bari kuba abageyiga bari kukora emirimo etari emwe n'emwe ari kugira ngu ekishemereire kukorwa kugira ngu habeho entunguuka hamwe n'ebintu ebirareetere emirimo. Ayongire yahiga eminyeeto ahamwe n'abantu boona okwahura ahagati ey'entunguuka eyaboona ahamwe n'entunguuka eri kuba eri aha muntu buntu ahamwe n'amaka. Enkurakurana neya twena, enguudo kwera okukorwa twena nitugikozesa, amashanyarazi naga twena, irwariro nirya ekicweka kyona baitu obuguuda n'obwawe omuka yawe kandi obuguuda nibwo burikukora ha bizibu byawe iwe nk'omuntu n'amaka gawe. Ogu agizire ngo mu mwaka ogwa 2006 aho yatandikireho okuriisa ente z'amate omuri Kiruhura hamwe na North Ankole hakaba hatariyo nkuto ya korasi ngu konka ekyo tikirazibira abantu omu myanya egi okuba bagiiga. Faamu yange Kisozi Rwakitura ekazaaraira emirimo y'abanyayuganda abari oku. Ogwa yongire yahiga abantu okugendera munonga aha butumwa bwe obwa 4 modo ahamwe na n'ebindi ebyari kugira ngu ebigendereire kwiha abantu omu bworo ngu kandi egenjiri akatandika kugiburira omu mwaka gwa 2006. Yatugamba kandi amagezi gano ayikaire n'agasomesa kuruga 1996 naite twarora obundi gasaba butakora baitu twagezaaho kikwaya kakumiro nyina 4 model farm. 4 model farm enu nkagikora kusomesezaaho abantu bange. President araganise kusindika sente ziri kwingana miliyoni 2.6 okugira ngo zibase kuhunduza umwanya ogwa Kabarega Primary School ogwabebembezi bagire ngu guri omuringo mubi. Sente zindi ziri kwingana miliyoni 20 naija kuzisindikira aba boda boda zo musako yabo otireho na za tractors 14 ezirije kuza omu bamaramizo abarimo abakristayo abasiramu ahamwe n'abarokore omucanga. Minister owebya sente Narimatai ya Kasaija agizire ngu sente ziri kwingana biliyoni 1 zaherize kurebeka
kandi ezi nizija kuyambaho ahakunduza irwariro erikuru erya Masindi Hospital. Nagira ngu aba ministry eby'amagara ombwire butari bwahare nibaza kutandika emirimo. Esente ezo bakazituha twabanza kutunga kutweka biliyoni emo. Omukoro gwikireho abebembezi batari bamwe na bamwe abarimu ba minister abebembezi ba government otireho na nabandi omwanya ogwa Masindi.